katurebe izina ryahiswemo iryo bahisemo niri A Golden Harvest Presentation Eastern Production Limited Production. Jetli numukiri w'imena aka filime nakazamani nakubwiye nutwakira rimwe rimwe ndabuzana kugira mukomeze mwiyibutse abantu zanje no zamani is the feast of legend. Ingo igikonjo cyangwa se kofe ry'irinyabigwi Tini Suho Nakayama Shinobu akarimo cyane Nakayama Shinobu Kurata Yasuaki Kurata Billy Chow akarimo cyane Billy Chow n'abakinnyi b'imena Ada Choi na Paulo Chianga abo bose n'abakinnyi tutangira kuri Kabuda kari hariya rwose imigisha Resima production designer Shili Chan costume designer yayoboye ibijyanye n'imyambarire costume designer Chan K Hope editor yaranonosoye Steve Edwards yakompoje ka music duhere karimo uko dutangira dute kuri cyo narebe UN Woping martial arts director yayoboye ibijyanye n'imirwanire witwa UN Woping Dereki wa director of photography yayoboye amashow dutangira barakwereka Gordon Ipu Kongo Kimu Lamo Kaito wa n'abakinnyi Lamo Chuyini company producer Chipochu Jetli yabaye umuhimbyi wayo producer Gordon Chan yabaye director dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan igihumbi kimwe magana duza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo mu Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari imaze gusa nayo irimbanya Ubushinwa ne bashaka Japan and the military occupation of Shanghai. The Kokai clan is coming. The Kokai clan is coming. Ngo umuryango w'abakokai uraje durabakokai yewe durabakokai The Kokai clan umuryango w'abakokai n'abajapani bari muri Shanghai yari yaratatswe na Japan abajapani barayiteye tuvuye ku bajapani bari barateye abakokai tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology. Lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons, and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane zamura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ku muryango w'abakokai abajapani kumbe wa musore ko arimo kwiga yewe ni umusore muto mwiza hakurya hari agakobwa kamubonaga rwose kakagira jaruzi iki jambere hano Chinaman get out Mushinwa soka Mushinwa mu bajapani gusa To this? kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? iri ni ishuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura inete za mwarimu barasimena ni ishuri ry'abajapani bandi baraseka You got no right to do this. nta burenganzira bwo gukora ibyo we uwo ni umwe uwo barimo kwirukana ni Umushinwa ngo uri yari yicari inyuma To push him like that. What? kuki musunitse Sure, I want to. nawe nagusunika We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. anko wanjye aramutabemenye shayaza kamera nabi we kwa kigoryi All right. sawa I couldn't care less about you or your uncle. gicucu ni muramu uranyingiza ashaka umukobwa Lost. bura nona aranga 3. akari moja yewe data arasinziriye koze mu bigoryi baje baza rivangura ryabo hano muze bagabo muze mari there kubita ibigoryi akakaguru we we dore urugamba mu ishuri urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi angoro iminwa baka karenge we fighter umunyeshuri student umunyeshuri we bamumenyereye cyane bamwirukana batembani banyeshuri ngo nuko ari Umushinwa ngo abandi ari abajapani yatamuye aramvuniye amuniye akabuno jewe bagira hari umugabo waje asuwaki kurata amazina nyakuri Sensei He's the Kikoyu sensei, and he's also my uncle. uriya ni uncle wanjye niwe uyobora umuryango w'abakukuyu To this class. Kokai
Brutality, as I've taught you, has never been the way to win a battle. Mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bw'umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angoro imwe kabizi misaya ndumva umuntu wani wabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari kintu nacyo imifupa mezute. Hapa bimeze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agorora imifupa iri hano shahira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri n'Abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Baita Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nako ndebere bika papa yama inone dore ukuntu ibaye. Agakobwa n'Akajapani kaziwe ako wako yitwa Funyo. Urumva iryo zina ariko. Funyo ni Umujapani. Abazina abajapani rwose ragatsimbwa no witeka. Aka kabika k'umwana bavunnye mukobwa barakishyuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka so natandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banye nabo bazagarukana. Anko Funyo nibazongera kuza kutsesha uyu musore umutwe Chenzen. Is Chenzen. Nitwa Chenzen. Chenzen? From Wu? Yes. Uturuka mu ishuri rya Who Jingu. was your master there? It was Master Hua. Mwarimu wawe yitwa nde undi atitwa Master Wanga. Mwarimu Wanga. Uyu Mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni Umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed. Ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jingi w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'Umujapani wo mu muryango w'abani iyi ni Gucci ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Sorry. Yangana. Musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'Abajapani asezera mwarimu. Iyo akimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri nawe ugorora abantu. Uko mwabigengamo umuswa nkuriya abagorora atamatama icyakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyumva. Imitsi iracyabyimbye. Kwari byacu bidatinze. Going. Giye. Shanghai. Master Hua was like a father to me. Ngiye muri Shanghai Master Wanga yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abajapani nibatumira mu mujyi. Turabandimo kunaga ibipapuro ahantu hose baragenda banaga amatarake ngo Abajapani babavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana Abajapani n'Abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuziye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'intoryi. Intoryi nizo ziza nizisubire. Cyangwa uruhara intoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhara narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihusha. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe no gusubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva Abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Mitsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahita mufite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Ben. Chenzen we, Chenzen. Henga tata we. Niwe data. Chenzen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite. Abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa nijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'Abajapani n'Abashinwa. Dore abaturage b'Abajapani kuntu bashyikiye bene wabo mugende mu batake naho tuhagarure. Chinese Kung Fu Master yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona. Ibinyamakuru byari byamwanditseho mwarimu yarazwi cyane. Kung Fu Master n'umwarimu wamwigishije Kung Fu. Yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga Abajapani Kung Fu ngo bajye mu myireko amwiciramo. Niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Kwambaye nk'ababosi waduhereje. Yaragiye kuri bagenda gusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka. Nako ni abantu beza cyane nkibagize.
Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Baba karani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani. Niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino. Sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do. Banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I study Kung Fu. Uje undati muri Jingu School. Naije Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Wumva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga handi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo nacu. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukanganye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara hariya ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bano banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushobati ngo barabitangiye buri ugiye kureba witwa Gitarama we mushobati. Pupils are leaving. Bana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo uzi ko abajapani bashaka hano hantu nabi cyane. Shenzhen! Kumbe Shenzhen arazwi. What are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Shenzhen. Ngo abajapani iri shuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Kutagawa. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumvise ibyo nakubwiye? Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Shenzhen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye. Fight. Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nye niba ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nye nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nye yasohokanye n'agasore hanze. Black up! Don't go! Black up! Kung Fu! Master Nye baramwaye! Sinzi icyanzanye. Kandi ngo yari yaje kwipima yewe. Ngo bereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nye! Chelsea! Nibwa! Cyagera! Abanyeshuri baginga uwo bose nirwanya. Ngiye kubigisha abigisha neza bamusaza bavuga ngo yarapfuye bara abanyeshuri. Undavuye muri Japan rero twabonye ko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri ewe data we muzinga rango bishaka ntago bazongera kunyita metero abaginga nigisha mumeze neza ra Master, are you all right? mumeze neza mate uziko tugiye kugucika mate waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitagiye kumucika uziko kana gatanga Looking for a fight at Jingwu. ingangana You are asking for trouble. if you want to fight Jingwu you are asking for trouble ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingwu urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago Mwana urakoze kumupfunyikira buriya agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye udupfuti twinshi cyane. Welcome. Jameson urakaza neza. Welcome. Uncle No. Uncle Paul. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani buri banditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Shenzhen bamuhaye ikaze banza kumubwira akiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga sa ari guza umuntu kwicwa n'undi birakatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro. Cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza kwa muzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa master. Fought that day. I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo akiza asanze umurambo katurore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo buriya abashinwa bagira imigenzo yabo umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuka yetu uzayibone hano niyo mpamvu ahora bakasiriwe fashe cyapa ngaho kiri hafi aho cyapa cyanditse wiki rubanza shengerera umurambo yapfiriye mu ngufu wese yapfiriye mu mandi cyapa. What are you doing? Kora biki It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa gicwa. Oya nanjye singemera.
Our enemies have taken away our master. abanzi bacu bashobora kuba barimo bishe master ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri kung fu. You have proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chensei nibwo cyagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chensei! Arashengerera karambarangije byose arabiba. Basta dehingansi. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Jamuri Onaguchi. Chensei kuihorera ni bibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chensei nagiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rebe kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master baramukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chensei none nibo mukubita. Ni umunyeshuri. Hako se uriya muginga. You, take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chensei nataza gukubitwa kicwa nk'umwarimu. Akareka uze gukubitwa ari kukicwa n'abana b'abantu uko akwicwa n'uburoro ahubwo wakwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello wiki. By himself? Oyo yomubwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe mu cyicaro cy'Abayapani yewe. Mucange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wa kigoryi. Uracanga ngo ufite fera beto mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha. Aje kureba ko master we yararwanye hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and I am Shenzhen. Nitwa Shenzhen. Where is Akutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Akutagawa comes. Ntabwo nagenda mpaka Okutagawa mubonye. come on. Itoto. Nibwo yaje ndaza wewe. Kari kaniri yaragatonetse. Yaragakanze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Para shakwiko Okutagawa banabwa bashaka nibanga kumutanga. Daraka. Box pemi ngumi charanye yoki twanaga hinda charangu bisema meni news if yaji kubisa ngumi shakimeni ngumi box para shakwiko Okutagawa numwari wabo banze kumu sana biche sewe uzikwari yewe bo nakwirukanga Daraka box kick basi Hey, basi tade mwarimu wanyare. Hasi kahambirwa na cyara gitoneka. Abatoneka mbamare mwoka atsindwa mwe. Komeje kubatoneka. Aratoneka rero agira ubanza yo wese wabanje ugapfa we. Barasutama. Fighter! Mwadi we! Mwarimu! Mwabo ni washaka! Raka! Fighter! Ngwany! Ewe data we! Ho! Jari bastard. Shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana. Yewe data we akuye minu nyama yokotsa. Akuye miyokotsa. Yomuteza ndo box. Yewe data. Wait. Where is your master now? Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa. Ari dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu nguyu yaramwica niwe yashakaga. Mwegera inyuma abagenga sana. Mwegera inyuma. Uri rekanze mwice nkuko nishe mwarimu. We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, umwe napfa there will be no revenge. Hatazabi ibintu byo kwihorera, atazagira ujya kwihorera. Sibyo? There will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani. Dore baba kuvuga ngo yakubise mwarimu. Ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho. Yarayazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho. Katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni baramukubise. Nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita. Nibwo ndi bwemere. Raka Okutagawa. Shenzhen. Nagupfunkire ga. Go. Ta. Okutagawa. Mutiranje cyane. Aranonetse umuginga, aranonetse kabisa. Yaramutonetse sha. Muginga sana.
harararara yaragitonetse kick Jerry dufite amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Jensen yageyo tangiye kumuha ku byamuzaniye aramudoma we akuru rugutu araga akurugutu imbere y'abaye mwarimu burya waratubeshaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari data we yazanye byinshi yo gatsindwa arakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Jetli uzi umugabo gukubita ukumva amava konyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu daka Oktagawa intoki zirebye nari mwari ko mbona intoki zirebye reverse bana banje mwahoze niki n'amavi nduva yagiye inyuma daka Oktagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyiki bose yabaye nta n'umwe wakwisheta Japanese citizens and those with special passes are allowed. Hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe. Muravugisha ukuri Chenise ni mwamubonye azana. Je namwiboneye yinjije kabisa magazi hano mureba. Yinjije nk'umupolisi. There he is. Nguri aragarutse we. Nguri. Tell us what happened. You Japanese? Uri Umuyapani? Chinese. Ndi Umushinwa. You Japanese not Chinese. I don't know. Araka commando. Attention! Kwitegure bari baje ku mafarasi bakomeye cyane hari umugabo wavuyeyo muremure sha mugabo ukuze sha ari abantu bakora rwose ukabwutira umuntu wakuze havayo nundi nawe ni mukuru arabasumba bose arabaruta ni mukuru cyane dore ko abandi bareshya. Is there a problem? Sorry, ikibazo. Sir, not at all. Why nta kibazo cyari boss, nta kibazo cyari. Mr. Ambassador, it's nothing. General, menya ko ambassador nta kibazo kirimo. Yes, sir. Gaho ni mubure. General, yinjiramo indani, azanye n'utwa Mr. Ambassador. They march. Mutangire. Command. Ibishinwa birareba. Oktagawa mwarwanye sinamukubise. To meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. Ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya Master wacu mwarimu wacu. Kubera iki se kandi mwarimu wacu ntabwo yigeze kubitwa n'uriya mugabo witwa Oktagawa. Yavumbuye ko mwarimu atigeze kubitwa. Bajya ku murambo we. Bawucukumbura aho wari uri. Inama rero nabagira nubona apfushije umuntu utabyizeye neza ujya gucukura umurambo. Bavanye umurambo. Yewe tatu yaranutse. Go ahead. Komeza udusuzumire ntabwo yigeze kubitwa ngo yicwe uturebere niba baramuroze. Yeah. Yeah, that way. Yes, sir. I'm a doctor, not a pathologist. We ndi umuganga jewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura. Uko aranuka kurusha umusuzu. Muganga ari hano fake. Them. Yeah, mama hagaritse gatoyi. What are they doing here? Murakora cyane. Uriya munyeshuri wawe. Wewe nk'umupolisi wo muri mubi. Tenzen believes that Chinese yizeye ko poison him. mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose. I can't believe that he was... Chinese wacukumbuye koko no muramukurayo. Nikomeze. If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. If I could beat Oktagawa easily, niba nakubita Oktagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita. Time he got hit really hard. Yakuriya mwana yakavanye umurambo buriya no gushinyagurira umupfu. Uzi ko n'umuzimu utaryama mu mahoro. Mwana wanjye yavanye agashoka. What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. You have to kill me if you want me to stop this. Mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe. Hose mwana mutemese koko cyangwa. Ngihorere. Abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamurose. Bagomba kubanza kumutema. Baramuretse ntibamutema. Avanayo do urwagaye. Yewe tatuwe mwana we. Wewe waruka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube. Mwijima niwo bashize hakuno niba ari muri Kanyanga niba ari muki Dr. arapima. Thorocide, a most deadly poison. Thorocide, a most deadly poison. Bama uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara. Could have done this. Ninde abikoze?
It's up to you to find that out. muri aka kanya ni inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamurose. The master needs our help. Jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. Muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu, mureke dufashe umurambo. Beating him so easily. That's right. Now we have to find out who did it. You know, Oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze. otherwise we wouldn't even know. Cyane zari yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya. Bose bagiye mu kantu, baguye mu kantu baribaza ninde warose mwarimu kandi ari muri bo hano. Someone would do this. Ninde wabikozera? Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside. Mwarimu yavuye hano ajya kurwana, twari kumwe je naramuherekeje. Ninde wabaramuroze wamuraze yamurogeye hano mu kinga sana. Wiki. Uga mu kantu. Ah, Chappé. Yeah, ngwino hano. You cook for master sometimes, didn't you? Watakiye mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki? Nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza. Ngo yaragiye kubaza umuntu babana. Ngo wigeze umuroga atekereza kubana n'umuntu kabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundi yishwe n'uburoro nako n'uburozi. So now you want to start slinging accusations? Bicucu mutajya gushinja hano. Murashaka kuvuga ko ari giye gukora igikoni ni yamuroze se? Go search my kitchen to see if there's any poisons in there. Go and search my kitchen and see if you can get any poison in there. Ngo mujye mu gikoni cyanjye musake mureko ko hari uburozi buri. Mugende. Baginga sana. Mutangira gushinja nasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigoro nimwanganaga imishwi y'inko mbareba sije bababyaye. Like me? Tewe. It might be the cook. Urakeka n'umutetsi. The cook has been around a long time. Oya uriya mutetsi amazani igihe. He has been here for a long time, this cook. Umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora. I'm responsible for all the food that we eat. Ibiryo byose murya njye. Every bowl of rice on the table. Muri kose muporeza njye ugateka. So why don't you accuse me directly? Face to face. Mwashinjije mbone nkubone mukareka gutama bonga nesha ngo. Mwari murata ntabwo wigeze uturoga muze. The food could be poisoned. Ibyo biryo bishobora kuba biri mu burozi. Since we all eat what master ate, why aren't we all dead? Oya ibiryo mwari muyaryaga niwabitekaga natwe nibyo turya. None se kuki twe tutapfuye? Yumajije ikibazo. Oya no kuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe no wari wahiswemo kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye. Byanze bikunze tu. Kuko warozwe we byanze bikunze yahiswemo. Twebwe turimo turareba filime, iyi filime niyo nabahitiyemo unukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba. Katurore. Then what? Then we'll know who did it. Bashatse kumenya ninde wishe mwarimu. Iperereza ryabo ritangiye. Jensen ntabwo yaryamye imyitozo yayitangiye busuburyo. Bandi banyeshuri barareba. Ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu. Tubonye umwarimu ukomedoro wari warazimbuye mwarimu nawe umusore muto. Jensen! Wache shatu banayo sigarane shatu. Yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa. Menya bije. Buri afite isheke mu kaguru. Barawihwise. Jensen! In Japan. Mwana yabyigiye mu Buyapani se cyangwa? Uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe. Let's do some sparring. Yeah, let's go. All right. Come on. Twagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tize zo kwirukanka. Uyu mwana gaka. Johnson yari yaragiye ku ishuri. Yavuye ibyari byarananiranye mu rugo nako ku ishuri bya kung fu. Yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga. How Johnson? Power, precision, and don't forget about speed. Umuvuduko imbaraga. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose. You begin to develop a fighting mode. Si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu. Cyane cyane yagiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano nta handi rero aho ni ku menyo ugapima ku zuru ugapima mu jisho no mu rwagashyi. Harimo arabigisha ukuntu bagomba gupima. He hits you. Kandi ubavuduka rwose urabonye ukuntu bigenje wumvisha ari nk'iki ni nk'umuyaga nkuba kabisa ni nk'umuyaga nkuba. Ngumi yaraje itemucaho. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. Aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga. Mugomba no kubanza kwiga gufata ku faranga mugatanga ariko nta nubwo ari Jensen ugomba kubigisha. Form. Raka Jensen kumba abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa. Go on, kick. Pima. Yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije ikingiki. Ruracyakirimo. Here. It's very simple. Uyu mugenzi wari marigisha ariko nta munyeshuri kimwitayo bose barirebera Jensen awari. Jensen ashize umutima. Okay. Bana twabikora kabisa twabikora abandi banyeshuri nabo baraje. Get set. Ngamfasha neza nkwereka ibintu biroroshye cyane. Jensen. Kick. Jaweda afashe safari aguye nyakari. Aje ku. I mean, Uruva umeze neza wapi kabisa nuva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri. Nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero. Uzasaba Imana ntizacike. Ucika wajya kwivuza bikanga. Ushobora kumugara burundu. Jensen iryo juru
yarayigisha abanyeshuri kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarazimbuye teacher yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe yagiye mu migina ntabwo ari mu miswa sheni karamesheri w'ijoro rimwe hako sheni karamesheri uzaza ryari nzaza twongere dushereruza imwe isaha imwe wegeze kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho hako sheri karamesheri kirya hakuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa niho ari sheri karamesheri I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno mu Japan general ahereza ambassador uyu numwe ambassador mu Japan nawe uri mu Bushinwa. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batajya kumbe dore okutagaho wa wundi wakubiswe yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambassador wa Japan. Maybe you'd be too tired. Or even too embarrassed. Naketse ko wategwa nonewe. No one wants you around here. Wadushabeje nano gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye kubijyanye n'uburozi bavuga ngo baramurozi. The Jingwu master. Mwari mwa Jingwu. Master Hua. Maître Huang. Was he poisoned? Ese koko mwara yararozwe njya kurwana ne bari bamurozi. Sir. We mwe mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur barasigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe. You poisoned the Jingwu master. Waroze Maître wa Jingwu wa mjenali. Ngo mu rw'ubdomo wa kigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajya wona imvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend. Wa muswa. Destroy the fist of legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend ingumi y'inyabigo. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutabashoboka. Muramuroga. But you must admit it gets the job done. You have no conscience. No, wihangana. Samurai. Ndende umusamurai ndo umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mu. Made them sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa genda nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God General! General! General yazamwe umugabo! Menyera ute General basi. Dore ambassadeur yaguye hasi. My spirit. Ambassadeur yikanzemo. Nothing to do with honor. Wa muswa we ntuzongere n'ikindi gihe habe na gatoyi kandi ni wongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambassadeur cyane umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko nagaraje. Taka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingwu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingwu arimo arabaza wa wundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle No, what are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka yanga ageze Nyakariro. Tingan feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Tingan has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunze ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Tingan is still the only master at this school. Tionu ariko niwe mwarimu w'iri shuri niwe mwarimu yasizavuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero akomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na Tionu. Ndakwinginze reka kubigisha Tionu akomeze abigisha. None se mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahuburozi ntacyo. Tionu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Ujya mu myitozo I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubu yajendikiye muri tize. Hey, slow down. Yewe mwana bite? Look, they all want to run. Nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenye wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Buya ngo nabyo biri muri tize nago biziko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka aho kikujyanye. Bakiraho.
Kutagawa, he's dead. Kutagawa yapfuye. Kutagawa. Chenizen byari byanditseho ngo Chenizen kwihorera n'ukwanjye. Chenizen ngo yihoreye. Aragenda yica Kutagawa kombo Kutagawa yishwe na General. Stop! Don't do this! Mwamurata kujyana we. No solution? General ntabwo kurwana ni wo muti. General. Twataka cyangwa General ntiyavuze. Kombo General niwe wishe cya kigo yarangije ajya kubekera Chenizen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Chenizen. Urabajya pani kuno bateye ishuri. Chenizen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kombe dore wa wundi waraye hanze yiwe. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutanu hani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri, banagiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se? Ni diri ndende. Kombe diri yarari mutwe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here! The Japanese are here! Japanese are here! Abajapani badutaye we! Bamwe b'umuryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lynn, go and get the police. Hurry up now. Genda uhamagare polisi mingi. Genda uhamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka Chenizen. Him over. Then? Hand him over. Chenizen. Impossible. He might be outbeating someone. Karate master or samurai? Wigica karate mweboretse basore mweboretse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Chenizen ashobora kuza kubugorora izina amatama zagorana. Katurori. Wewe uriya musora gukubita ukajya kamye kugonza. Cyangwa gari ya moshi. Hey, give him to me and I'll prove it. Mumudu ya Chenizen turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore! Mushinwa zifaye. Abinyuma barafunza afungirana n'Ibijapani. Byanga ko fungirana. Raka. Fight. Ugamba indani. Ho! Mushinwa biyagasaho. Mushinwa biyagasaho. Basi tadu. Yewe! Mushinwa! Biyagasaho shao! Fight! Giti! Bati giti wa mujinga we. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! I'll take care of that. Right. Ugamba we. Bakira kumbe polisi yarije. You are not arasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure byandi birameneka. Abapolisi barinjira. Hold your fire. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Usubizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Chenizen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen! Chenizen yaraje bose ashaka kumurwanira. Nobody move. Ntatagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashe. Muze ari hano. Chenizen mumfate. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? I didn't. Let's go.
tumujyane tujye kujyana mu iperereza wa muginga witorebe ko wishe umuntu koko polisi sibwe mukuriye baramubeshyira abaswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo iri mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito ngo nyuma y'amafera bito Shenzhen Don't worry, it'll be okay. You'll see. Hey, nimugire ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain ni uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abishicara uruhande no mushinwa. What are you doing here? Kora ibikiyano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Niyangana kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba tamukubita nyuma y'amafera betu Burundi. Kapite, waje ukagira ijambo vuga se. Murabeho. Captain yarabataye. Chenze nagira gwa mukanu. Nyunda live bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bari batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije Kutagawa yamuteye igipfunsi ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. Cyane naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona How many fingers do you see? Izo ntoki ni zingahe? 9 icyenda. Wait a minute. Buretse 6? Esheshatu. Ngo ni esheshatu. You move your hand. Can you come closer? Urimo uragira ukuboko kaguhindura wanyegereye se kumva urugo rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja ibicoco biramubeshyira byo kahambirwa uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu working with Bushin. Nari mu ishuri rya Jingwu. Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nkunda arayivuze. Ntabwo baza nk'abatanga buhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutanga buhamya wageze. Your Honor, nyiri cyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutanga buhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'abashinwa ntabwo twabwemera. Oya ni umuyapanushe ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kanje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu ishuri reka tuze twumva ukuntu kabeshya ngo nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramuha yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni Ministry w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time. Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya Jingwu. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen. Cyane rwose cyakubwira ibyo twarimo yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene naje kumvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible? Birashoboka. You fell asleep, Shenzhen could have left. Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki. Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? Kira gikobwa kiravuga kira. She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya igikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwo gahambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirago nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ambasaderi kongo kaje kuri Shenzhen kishimye. Aje bateye inganda shahu. Wapi na karinganda ni watatu. Jiko jarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu na karinganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibesha gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana agakubita uwiturufu babyita harya gukorikira. Nyena ari kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman.
ntabwo bishoboka uyu muyapani kazi arajyanye. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona n'uwo muyapani kazi ko atari mwene wacu ari uw'ubundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abayapani. We must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abayapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Haven't. Shenzhen. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Brangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwa kazi. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no mu and her family in Japan. Gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshya mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana nonse ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Na mu Japan kazi twemerera ko azahana. She can leave by herself. Or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you leave Jingwu. Stay. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingwu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana ari umuyapani kazi genda sha abayapani se nindubaye kazi hano. Pungurudamo abantu pungurudamo nawe. Yemwe mwabasukoma. Natangiye kurwana kubera Chenzi. There's something umva that we have to decide. Hari icyo tugomba guhitamo. Or Jingwu cannot go on. Jingwu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle. We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingwu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Umva. Listen. Umva. If you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingwu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingwu. Itegure. Aba basore bombi shaba bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kari akagenda ko karakubita. Shenzhen. Abana noneho ibingibi babyita sisubiranamo baraka Jonugo azanye zimbata kaze mukubitisha izigiharo uyu muginga cyangwa izikintu igiturumi hari bizimba birya imbata nawe kubitisha izikinya hamwe sha Raka fight bashaka kureba nindi urushundi ni ugomba kuyobora ishuri fight niba baye shuri bakuru araka Jingwu school shuri cya Jingwu musare baze ntabwo agwa basitade ntabwo agwa basitade basitade fight karamudomo baranyira igise buriya ndabyumveshe nawe itaza n'umushinga umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera baka Shenzhen neretse ko byose bishoboka tereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we wansomye cyaramwubikiriye kiramudama muginga sha muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore madam ihangane madam Mujana kintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi none madamu mutari kubisa umusore maze iya tekinike ni yihera ni ya nyiramuha atagiye kwitabaza tekinike menya ari yimbwebwe tu azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe amutangiye wowe inyungu zanyu mwazinjiye iyi filime itangiye kuva mwatanga yani mumbwire ko mutarunguka gamba fight kadom ntabwo kumva we fight fight ajat Shenzhen kick yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva Shenzhen ni wareba nukuwe Shenzhen baramuha kick mujari we pasi tadimi yangwe tati yakubise umusore kubise umusore baze anahagurutsa bura balance mu kirere Chen yara
bakubita yewe data we umugabo ahise arwara arwaye pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno pararize ahise arwara pararize turuka mu gatafari. It's yours. Take Jingwoo. No! Janshuri ya Jingwoo. Na Jingwoo nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo namureka. We have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe ubu ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo tware kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umwe mukene nawe waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kugenda n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari. Ahubwo murakaza neza. Ufite ku note se. Ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Ya kada na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sama faranga. Jensen, he's a traitor. Umugambanya ari kumwe no Muyapani kazi. Mujyane n'uwo muntu wagasura nk'akisi ya. Genda wembu itwite muvane hano. Tangira kwiruka niyo muntu wagasura nk'akisi. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite ubuse ndatwite. Tugende. Ni mwene wabo Bogotara bam. Umukobwa wese amukura aho ngaho dore abantu bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dore abantu bagiye gutura. Izajye bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanye vye hariya mu muririmbo bagomba kurara mu muririmbo dore abantu hari agasima niho bazajya bicaza abashyitsi. Mbega imikasiro ku iduniya bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga. And there I saw it. Mwana nyangaza ni mbonye imbeba. Sheri uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba. Madamu aratinya imbeba uri abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba. There. Ago Sheri mudata we Don't see it. ko nayo mbonaza. Nani ni hano. Kikoga cyazanye umutoto hano umugabo yibereye mu bibazo dore hano agiye gutura mu byukuri n'ahantu yabaga dore akazu naka ibyatsi shabo uzi ko aka kazu ushobora ba abantu batajya bakara ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge kubera umunuko. I was afraid of them. Nazitin. I'm sorry. Yangana. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan ariko dore abantu bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye ahari bw'uzanezerwa kurushaho. Nemeye no bagenzi banjye no kwishura imvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere wenda hari cy'ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni bya bintu bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Itabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukozo. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegari we. Abibwiwe n'iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hako n'ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragori. Dore kibambazi. Mana yagasanye ikirekanye manike hano kuri ntuza kuri bloke sima. Ntacyo. Bloke zimazahe ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Ting-on? Aba, mezisawa. Ting-on uzawari. I knew it. Mana yagasanye. It was hard for him to lose. Yageze amasoni kubera guhomba. They were really close. Ting-on's pride is still hurting. I'm afraid. Ting-on icyubahiro cye buriya cyarashaje. Supposed to do? Forget about our school's future and our good name? Who someone challenges us? Hey, who else can teach? Chung and Biu. Were we to receive a challenge? She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ngo ni naye mukobwa muto nugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakira aba Bajapani baratera. Bajapani baratera.
You Chinese are wasteful. So few of you, and all this food. Yes. We're here with a proposal. We are here with a proposal. Let me look at it. The great Funakoshi, our sensei, issues a challenge to Jingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Jingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Jingwu. Ushaka amarushanwa ninde? Baje gusoma urwandiko ni proposal ni cyifuzo. For this fight, we need Shenzhen, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Get out there and find Ting An. Kumbe hakuno cya gisaza kibatekera niba ari cyo cyarazo wa musaza kirimo kirareba wa murambo w'umuntu wapfuye. Uncle bamusanze muzatatetse uwo munsi. Muze asa n'uwihebye. Yewe sane. Gwino gahamanya. That's for sure. Niba uzarwana n'abajapani batujishabye mu game marshon. So what's going on? Kijambere. What's going on? Kijambere. Where's the money? Where is the money? Amafaranga ari. Bakivuga iby'amafaranga babona hari abahita. Abo bombi nabatetsi. Try to show some patience, all right? Tusa. If I wait much longer, they'll discover me. No. How will anyone know? No, it's not traceable. Not to you or me. Talked to Master What, didn't I? You did your job. Please take over. Then we'll be set. Then there'll be lots of money. Abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata je nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoracide was poisonous. Iyo mbwira mwana ko ibyo ngiye kumushyira mu biryo ari wari uburozi kumva uyu ngo yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yese mu kukica. Akarambo cyara mwisho kirangije kiramumanika ngo baje kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukura uyu musaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe mu barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoracide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka Karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Ya musaza yiyishe ko yari yanamuroze. Kumva umusaza ntabwo ari wenyine bari kumwe nakandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwarimu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki? It's quiet, okay? No difference. He's dead anyway. We can't keep a murder a secret. To get some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Yena mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore gihushe. Yewe. Now. Muze mbabare rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize cyangwa umupolisi. Umupolisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi. Umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ko kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingwu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu Migina. Nako cyo mu miswa nari nibagiwe da imigena sinzongera kuyivuga muri filime aha. Ikobwa cyo mu miswa cyaraje ariko n'ubundi miswa iva mu Migina. Looking for someone? I wonder if I could please talk to Mr. No. Mami ndashaka umugabo muyobonzi wano rwose umwarimu mukuru Mr. Po muze. Kome muze Po. Ntabwo ari poti ni Po gusa bakatamo kabiri. Ayo niba rirangiye rite sinzi n'inyuguti yiyogera imbere aho ngaho. Hope so. I know that you and the whole police force have been looking for Ting An. Numvise mwebwe na police ko murimo gushaka Ting An nani? Ari yehe? The Star House. Ari muri Ho House, inzu y'indaya, Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes. Uko babishaka niko babivuga. Ho ariko nabakobwa batagira indero. Muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Bakobwa karababwiye ngo ari muri Ho House kumbe niko kaho. Dore karaya niko kari kara. Agaze ugeze icyo mubaza ntiyazandaburiza. Staying with you. Ngo mwana muto.
ubu uri kumwe nawe cyane asi ako ndakuze urererewe igikobwa ariko ni mukuru nta kindi mvuse aha abantu ndabazi umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months, he seemed to be happy. Kambera cyiza yaza kayishima ariko kagiye kugaruka muri minsi yaje babanye ariko si wa mwana we kumva Won't you try and take uraza kumufasha ariko ngoko bakomeje ko ntari bikomeza yarebye igikobwa hano musora hari Pion nawe yabagari dore abajapani byo bamukorera mu tubari sigaye ari umusinzi Koga cyabarangiye akunda kubari muri ho house nzindaye munde kure mbakubite munde kure bamwishe ngo ni muri kure abakubite Mwana ibyo nakubwira kiranje akazabyibuza kanambwira ati sheri nkumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa Zuri baramuzanye n'amasoni menshi cyane mpaka nyumba ni yazanye umwirongi ahubwo Let's go. uracyakomeza You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Umva Inoguchi barashaka amarushanwa natwe Chen. Nibazagukubita You are the master of Jingwu. Niwe mwarimu wa Jingwu. Represent us. Niwe uzaduhagararira tangira tize Inoguchi nibaza n'uwe murwanyi wabo tize uzwe wariteguye mwana wanjye ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banze rumare mu mitsi ukwega mano yagomba kurubanza kurumana mu mitsi buriya nta mumwe urwagwa ugira mano yorohereye reka usanga ari kwezi yari tunatunye wajya bona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe Home will always be Jingwu. niba ryo gomba guhagararira ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko yewe Pion What about Miss Shen? uyu mukobwa se mze buriya si ukwisebya salamu You're all she's done? oya umukobwa reka twugagume muri iri shuri niba rwose akomeze buriya si ukwisebya koko tangira tize abandi mugende Will pay. wame munki ukanyaka naze ngamva waje kundi ibiraya naro bigira shobora guhita kimuvuga ko kanya Dresses anymore. abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi We won't miss them. nyagasani munagera se ngo nanjye nicare hano ha majwi y'indaya batandukanye ego mwakoze cyane kumikazi yaha In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. ntugire ikibazo urwo ndwari ko badusaba Uncle, no. master murebe hakurya ukuntu twamugeze Looks good. mukobwa arasa neza kabisa uyu nawe yarakarebye akareba afite isoni nako gafite isoni aho kari Hey, yewe listen. umva I think you'll fit in really well here. koga mutwana uraza kumererwa neza murakoze igoko murakoze cyane That's different. ijwi igikobwa kiri hariya niba abandi bikorera ku giti cyabo Is on for tomorrow. Practice. tangira imyitozo ejo you have to practice we are starting from tomorrow practice imyitozo niba uzahagararira ishuri rya Jingwu agiye guhangana n'abajapani katururi Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Take Let's it. go. Drink later. Thank you. Come on. tugere He looks strong. imyitozo The challenge is tomorrow. urana kunaza Ting on. mwana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wagize ngo ku isoko nibangaye baba bariho ko tujya ku isoko ukabura abagabo nka bariya abe na gato ku isoko babona bakeya Chen? oya naramutoraguye rwose uriya ni umugisha wanjye niherewe n'Imana bwa mbere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana tize yakoze tize ariko abanyeshuri baridegera bakamuca amazi Sorry. Are you? Gangane master I'm fine. meze sawa I'm okay. uyu mugabo azaduhagararira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura aho bagiye mbona bazamukubita ukagira ngo agonzwe n'ikamyo yikoreye karabure duze nk'amapaki garuka hakuno Inoguchi umuryango w'abajapani nawe wari wicaye barinda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa iyihe ndwanyi Agasobanuye kurata saza ari hano barimo barashengerera wa mupfu wundi wapfuye cya gihe bakabekera ko ari umushinwa wamwishe barashengerera Master Agasobanuye kurata abajapani
Miguchi, you will fight Ting-An tomorrow. Miguchi uzarwana Ting-On guheresho ejo. You fight Ting-On tomorrow. Miguchi. Uze Miguchi niwe babwiye. Turukuna muri General. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongere no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu ni umuryango w'Abayapani. Nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gatakureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wachetse kwa muri buzane bose bakabeshyera umuntu Mitsuko yagenda navuga kuri we. Wakwibeshye. Iri risaza cyarira kubi. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we zakira diha. Hakurya hari umuntu hayengutse arimo kuza aho yirarira zakira diha na madame mu muririmbo. Good morning. Waramutse. Aramutse sheni. Oh, look, isn't that Uncle? Kumbe wa musaza ni uncle Agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Nayaga hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azananiwe. Uzi ko umaze kugira amaguru wajya ngo mvoma kure mu masaha make y'ijana. Hari abantu bashaka ufite akaguru kagira ngo avoma mbari. Chenise narari undati cyane. Not yet. Do you want to be? I think so. If the Chinese and Japanese... Urenda gushingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japan. You're much too young to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane. Sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe ngagushingura. Uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Chenizeni kututamwe kuri burwane na uncle. Umva. Chenizeni. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Why don't you show me what you've learned? Raka! Pata broka sima! Izo tise muzige mowe. Niyo nama nabagira. Tangi gutere broka sima ibipfunzi. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an imbaraga would? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushyire ko gacika mu kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banzu rebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye mu rwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of Kung Fu. Master Hua ngatwigisha Kung Fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize Kung Fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none ibyo wize mu gukontorora uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenya kuri rwanyu zize. It's time. Metre nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeshya hano gira ngaho tangira. Madama ajya hapo. Buretse gato, buretse. Aburetse. Musaza no mu Japan Yasuaki Kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbizi ariko buriya abagabo ntago bapfa kuboneka sinabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo amukubita rwose sinawambyaye nubwo avugana narakubita ninye n'umwoki. Kandi ubwo kiba kivuga nyirakuru. Yego nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Ewana. Yeah. Tizi. Yeah. Ozaza kwigorora. None ushatse waza. Kwino ngukubita. Muze ahubwo reka nze nguhondagure. Aya ngino ngutimbura. Baka! Saya Swaki Kurata n'umusaza ukubita. Swaki Kurata. Nibuka muri filime kitwa Shanghai Express. Ari mu Japan ya Swaki Kurata. Baka mujeri. Shinwa yikangamo. Kick biranga muzee. Kari basi tatu.
Mucango we, umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare. Say, yes. Say. Huh? What style is that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayiti nkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto ndo umunyorogoto yewe. Amuginga. Say. Kick, Jetli. Say a quacky crata. Nakabiranga we. Kick, ipi. Say. Say, baramutamitse we. Muginga aramaye shaho. Numve asa nkunonetse kabisa aramutonetse. Igira ko kubita ukajya ngo kiragutonetse wikanga ngo usanzwe ufite igisebe. Basi tadi. Muze yahumirije kubera umuyaga urimo uramujya amaso ntabo baka muze ntakireba sari yamenye ko uyu musaza kumukubita atari uko amurusha muze ntabwo ureba you can't see umuyaga urimo uranja amaso sha baye amaso muri iminsi merewe nabi tata gatambara aripfuka n'umusaza aripfuka baje kwipima basi tadi Fight! Jetli! Ano mureba we! Anengonje umuginga. Muze we! Disembea! Muze! Bara muzinzi. Umuginga aranzinga wajya no murozi yo katsindwa. Cyamuze kumera cyo nijyaga gitera kabuye kurindi. Arahuka. Bas! Hey! Jamu tayazana no akabuno igituza. Hey! Kick! Raka! Das! Musaza rero bavuga abasaza ariko yaraka se baramuzinga bamuginga uranzinga nk'umurozi wo katsindwa we bazinga uzinga ibiki nikupisa umusore umunigo umusore nazinga utuguru twamuze nako babariye sha ngaho nanye mbabarire ze hari hano saza arakomesha we are almost done turarangije genda yewe data mugabo umeze neza agapani kaboneke no mugabo w'umuntu yewe data we agapani kaboneke no mugabo Your talent is astonishing. Uzafite imana na uragatangaza gusa Proverb. musore muto Experience should fear the strength of youth. ugiye kujya mu marushanwa byanze bikunze wo muzahura uzamutsinda abayapani barira gukurushanwa namwe Who won? uratsinze ariko Because I adapted to you.
kubera ko genda niteguye ndetse nkitegura kuba natsinda. You learn to be fluid, to adapt. Now ugomba kwiga, you have to learn to be fluid, to adapt. Ugomba kwiga niba ari ikintu utaruzi ukakibona ku muntu ukakimwigaho. Musore muto ntabwo ngiye nigeze niga kurwana nareba ariko wamaye agatambaro nipfutse mitanangira kugutera imibare buriyo guteranje no bari guca. Muzaza ko tazine yo ya nakubabari. Muzaza cyangwa nagutonekaga hari ukuntu wankubitaga nkumva ranonetse. Umuntu gukubita ukagira ngo rusanzwe ufite igisebe waranonetse ugatsindwa. Buri ngovi babuza kurushana washyashya gitoboka. Ngovi ragatsindwa no witeka. Muze kugenda nabise. Umeze neza? Mwana wanje. Ni imiti ya gisaza mwana wawe. Ni rubaga imande mwana wawe. Muze yashize shaba muto nakuba mutonetse ahantu hose. Their Japanese master. Uye kugenda ariko sinzi umunyeshuri mugenzi wanjye guhangana na Japanese master n'umumetero wa Japan. Told me you were the best of all the clans. Watubwira wa mu Japan wani we. And a samurai warrior. Urindwanye koko yanyayo, you are true samurai warrior. Abasamurai n'abantu barwanira mukuri. Your master Mwana muto would surely be proud of his disciple. I think your master would be proud of his disciple. Mwarimu wawe iyaza kuba kiriho yari kuba nejejwe no kugira umunyeshuri nkawe. Nta kintu cyiza cyane mwana muto yo nko kugira umunyeshuri wigisha agafata. Mwana wanjye warafashe. Take care when you fight him. Ugende uhite kuri iyo mirwano uzahura n'umukobwa wanjye kandi uzamwite umuze mu Japan arigendera nta kibazo afite no kuvangura abashinwa mu Japan yarabaretse bagende bibyarira utwana. Ni rubaga imande rega. Ni rubaga imande. Nta kibazo mfite. Na kimwe kabisa. Data. Kombe yashize. Yageze mu Japan bene wabo batangira kwikinira kadame nta kibazo afite n'abashinwa reka da kuri dunia ya Mungu. Abarimo kwisekera kandi aragenda akabwira n'abashinwa bitonde gusa na n'ikindi. Since the last time. Thank you. Rakoze. I think General Fujita has become obsessed. Ndachaka General Fujita amaze kwangirika. In Wuhan and eventually Shanghai. It's become important to him. Shanghai yabaye mugenzi kuri. First step of conquering all of China. Hanyuma General Fujita ndabona ashaka kuzafata ubushinwa bwose ngo iki. Arimo araganira na wa mwambasaderi umwambasaderi w'Abajapani muri China. I tell you that's what he's doing. Ndakubwira ibyo akora. If you observe his troop movements. Urebye ingabo z'ukuntu azizana nazivuye muri Japan. Ushaka gufata ubushinwa bwose. There's just no way. Japan is like an insect whose objective is to destroy an elephant. Japan ni nk'agasimba gatoya gakoko ubu ngubu babuguruka kaba gashaka kurimbura inzovu. The advantage, but as soon as the elephant wakes, iyo nzovu rero yiryamye kakanguka, has the strength to eliminate the insect. Koma gutyo umugobora rimwe gusa umugobora wayo gakubita kagasazi kagapfa kaje ngo kaje kuyica yewe. Urumva abashinwa bakangutse batazaturimbura. Umva. It will weaken the elephant in a big way. But it is still impossible. Ntabwo bishoboka na gatoya. Batangiye guca umugani w'inzovu no kuno. Okay. Umva. Let's say the parable is about a venomous insect, and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Japan has such insects. Japan tuvuge we nari ngako gasimba umuntu yashobora kugeranya n'inzovu kenda kurya inzovu. Sinyeka ko bizashoboka. Any like him. Ariko reka dutegeze turebe General Fujita gusa umutima we watangiye kuba he is obsessed. Kumva ko ashaka byinshi birenze ibyo akabaye afite. General Fujita. General Fujita. Kumbe General Fujita nawe yari yagera. Chenise nawe yari yaragiye mu cyaro. Ni benshi baje kumusura. Bwabiriyeho za kiradiyo aho batuye dore bibera muri rimbo bwabuze barindiramo ingurube z'ishyamba zitwa amasatura. Nibwo gwitwa imiririmbo. Bakiri imiririmbo hari uwari umaze kuza kubasura. Yewe. You're back. Chenise naragarutse kumbe ntabwo ari we. Ni muramu. Nyagasani. Hello. Muraho. Komera ubwari wowe. Ndakomeye ndakomeye kabisa mfunze nkomeye bwuma nkafunga bukwasi. Mumeze muteze turaho. Karagenda sakazi. Akazi turakora mukora muteze. Turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Izo zose ni ndamutse. Umuntu nakubwira ngo muraho. Byo uvuga uti turaho. Muko akazi karagenda turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Abisi niko babaye. Uyanga ndabiza abana imibare gushaka afite manyete 3. Tuzamukangura. Ukajya ndasinziriye murakatsindwa. Abi imitima yabo nibo mbwiye. Ukora bagaya ubundi wakunguka bakaroga. Komano, Chenise ni wamushakaga? Namushakaga. None se ko wanyirukanye bite byawe ubusegetse nacyuye ndaye.
atekereza no gungira ubwayo mu kigunda yirukanye mugenzi we ngo nuko afite umujapanikazi arangije wajya mu miswa azana indaya mu rugo bose batandukaniye nimbe niyo ngo yizaniye n'akadamu kuba gafite icyubahiro nubwo atari kene waba ari akajapanikazi karubana muntu katubaha kifata neza n'agakobwa keza kirika nikabyara abana bambuye itwite numije gare bakita kambuye itwite ngo kameze nk'agasihada ko kwa Bogota rabam Mira. But as you can see, I have a new life. Uko ubibona I have a new life. As you can see, I have a new life. Uko ubibona mfite ubuzima bushya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko, too. Waza nawe ukajyana Mitsuko mu rugo. Shenhan. Umva, goze urigarura uziko nta mugabo uhindukira kwija wisubira kwijambo uko umugabo ahindukira ari mu modoka. Agahindukira ahantu hamwe gusa ni mu modoka. Iki kintu kiravuga ngo yazana na Mitsuko kandi Mitsuko nicyo cyababwiye ngo nibaceho. Trouble. Aho kugira ngo nyene ndakaza abandi bose nakwemeranga gumana na Mitsuko turi twenyine ka Mitsuko kumvisha umugabo nafite umutima mwiza Shenzhen. What is it? Niza technique. Imeze ite? Kinonye kwereka. Kaza agende nzetso twongere dupime oya narakubonye shama meze nka noza zazindi gari ya moshi zimwe za TGV dore mama shay technique nshasha nukwikanira gusa namwereka iyazi technique nizo barimo we ara hey technique montage zimera kuriya mwabaye mutariko Kagari montage merit kibyo ni wene wabitambuka usibye ko nabyo muzi uyu musore akubita inguma akayikubita no block sima mwaje ibyo bintu mukabyitoza ko byabafasha mugende muri gezatiza ujuzana igitafari ukubita inguma ikime nikitameneka wiyahure mpaka kimenetse tare nk'icumi rwose ibyo bintu bizabafasha mwabaye muti Tomorrow I fight in the Gucci. If anything happens, teach this style to the others. Mu gitondo umusore yambwiye ko agira urwane kirebe cyose agiye guhagarira ishuri ryabo gusa yaje asa n'usaba imbabazi mu kinyabupfura oya simvuza ko nguzaze ariko naho ushatse waza ukareba uko n'Rwanda hewe nzakubitere ariko ntuzaze ariko nta nubwo biga nta nubwo ari ngombwa kuza ariko nzaze baragira ngo bajye kumutabara Shenzhen ararwana giye kuvayo sanga kagakobwa kagiye My dear Shenzhen, mukundwa I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Numva impamvu yawe yo kujya muri iyi ntambara ari ingenzi ndetse n'igihugu cyawe. Sinshaka kujya nguzababare ndetse n'abavandimwe bawe bazakwanga Shenzhen nagukundaga ariko numvisha bagutekerezaho cyane. Gakobwa karamutaye kara general. General ni ugiye kujya marushanwa. Dora abapagasi yewe. Nyakuba. Tuhondagura hagana. Ingiga zibite ingiga General we isumari urubaho izitize muzibye zapafasha ikiganza cyo nk'inyundo yewe data we ayigata yewe data we buroke sima we mwagiye ibi bintu mukabikora ko bizabafasha yewe data we mugene muri zitize yewe we ndabagira inama basi mugene mukubita ubuhanga bwanyu kuri za beto muzimene ariko mwabaye muti agiye kurya zatize Lou will come with me. Tingon, I'm worried. Tingon, mbaba nirwoza mfite ikibazo nyabaki. Nothing to worry about. Mara kugenda rwoza ugakora ku muhumetso. Hano ugira ikibazo. Ntabwo umuyapani yamukoza ku muhumetso rwose. Ko kumukubita agakora ku muhumetso. Take care of her, please. Mumbarire umukobwa muzamunyitereho, sibyo? Nanye ndagiye ubu nta kindi ngiyemo ngiye kurwanira icyubahiro cy'ishuri, kumbe bagiye kumuhondagurira mu cyubahiro. Nagoze umuntu gukubita mu cyubahiro ukagaruka wiyubashye cyane utega yandishije ka technique kamwe gusa rwose kare kamwe gusa. Let's go. Tari yaje na Shenzhen yaraje. Let's go. Good. Yes. Tari umwana huguje. Birasibye navugaga muri se yajyaga vundo ariko buri yajyaga. Kumene ibyo byamwirukanye. He's a stubborn old fool. With or without him, the fight goes on. I will deal with him another time. Yes.
General, then we are still going to fight Jing Wu-man. Yes. We can't rely on Funakoshi for everything. General, tujya kurwana n'umunyeshuri wa Jingu. Ibyo niko bimeze. Yewe rwose byo narabivuze hanyuma ndangije kubivuga mumurekaze so aze turwane abayobozi nuko bavuga muginga ntabwo araza araje so ntabwo aje wenyine so waje ngukubite kumbe aje babiri. So you've accepted. So muje muri babiri so first though I have something you should see. Ariko mbere ko Master Hua's murderer. Muje kure ari mbafitiye wishe mwarimu wanyu turanakorana rwose so gwiro amugiga kananga vayo kumene gasurugunyusha cyo kije mwarimu wawe nacyo cyari gitetse. Mr. Chan accepted a bribe. Chan yeme ruswa part of the Ginkgo. Hanyuma ntakindi yakoze anyicira mwarimu wanyu nabonaga umwarimu wanyu mbangamiye so ariko ibyo ngibyo sibyo twaje babworeka muhane kuko yishe umuntu basitade cyamwaye ruswa none kiramwishe baza biruka. It's over. Birarangiye. Take him away. Muvana akarambo so mugende wo murambo please munagenda. Move your men out. Move your men out. Urumva so mugende ba bitagure gwaride shugurika itagenda mu gikomanda. Jingwu is closed. Iri shuri rya Jingwu. You'll get your chance. Murabona ko nabure munye n'icyapa kigaragaza ko ritazongera kubaho so ryari rimbangamiye please understand. I'm going to kill someone. Kwa mbere ari bicaze kigabo kimwiri ingumi arotamu fighter Naka box Kalmo kara Kick umugabo amena na za beto data we imbavu zigiye mu mugongo zo gatsindwa barakubita soma hano kick mugabo nakomeye shaw rupita stamina potential Naka stamina potential basi tati gatwe kuboko kurakuka box kick kumujari pati safari kigo kirakubita Mr. Chen Zen yikanzemo kaboko kavunitse areba cyamutari cyapa Chen Zen bitambitse cyapa gicamo kabiri Chen Zen sinzi ko kigiye kigabo nawe gishobora dore ko bavuga ngo arakubita ariko reka turore Chen Zen bemye urugabo rwikangamo Chen Chen box mugabariano mugabo arakubita we uyu mugabo arenze wowe mwibuke muga filme kitwa Shanghai Express General so ndagukubita General General kick box kikaba kiri hano mutwe basi tade arayoba noneho mugabo yamenyereye kumena beto musi kirakomeshaho general bita kagurushaho karekare uzi ko akageza mu mutwe uriya tiri wasimbuka uyu kugeza akaguru hejuru arabanza gusimbuka general ndabakubita so ndabakubita rwose rega mwe muri abasivile bagenga sana badirisha bamugenga so you will be unbeatable. Chen
mu jisho jisho ry'ibumoso muginga bambwiye ko iry'ibumoso ryo njya cyane Jensen General Jensen basohoka no hanze iri jisho ry'ibumoso rimereye nabi muginga ko yibanze kuri rimwe ra yapwe muri ry'ibumoso gusa kick Mama ine burya shirayo fata hombo Dazo mugabo General Ongeras Fata umusore yewe data we turigo ngo rwaje imbere General kundi biti Fox General arakomesha umugabo Fist of Legend niyo filime turaragiye funze kiki nyabigu Fist of Legend sore bana mukubisa rutogo rwikanga mukabo cyica ry'ibumoso we mugingo uzi ko yatuma nkora ku muhumetso ndafande Raka! General. Sambarap. Haguruka, Jensen. Ni wabo bizeraga ariko ndabona nawe bitangiye kwanga sinzi katurore. General. Yechigaba bagwana hakuno akaboko kimenya cyakavunnye kare akaboko kavunitse yageze hano maze umvise imiti we imifupi irigorora maze arangiye ndumva kimeze subiyemo da hinganza General uginga n'ijisho ry'ibumosora yakomeje kurimenera General uginga n'ijisho ry'ibumoso bitebye General ijisho General cyara mutare kimujyana kwivi kwa kundi bale bangarika ku mutwe General ntabwo yamuvuniye umugongo katsindwe kavune ku mugongo nawe General Fist of Legend Raka nawe ijisho ry'ibumoso basetade ijisho rimereye nabi ikigali ariko gifite ijisho gikomeye wagira n'iki satu Raka General kuguru ntabwo kukigerayo ntabwo yewe yewe Raka umuginga nageze ngo arimo mutamiro kumbe ni imitamiro sha yatangiye kumubura ko ari imitamiro myinshi buryo mu maso uyu muginga yiga sana so ngiye guhamagara paratuni zimurase so ndabona so kuko yewe data we
baride shugurika bashobora kwinjira abakomando shaho kumirwa sore yararwanye kwereka mu nzira agomba gutaha umeze neza Chenzen warwanye neza kumbe dore bakubise ntabwo arumva ntabwo arasobanukirwa nuko bari abaginga wagira ngo nta bindi nabapfunyikira reka mbazanire mbahe nibindi dore icyo abapfunyikiye noneho muzingo twari tanza akaboko bagacica mu nkota Chenzen kandara mu jisho ry'ibumoso ry'ibumoso akoze mugengara ry'ibumoso ndapfuye General otara mukase shaho yewe general yagiye hasi kwica general w'abajapani sinzi ko biri bworohe katorore ngaba barimo gutaha kwica general w'abajapani hey baride shugurika komando baje biruka baraje kwega Ambassador, the general, he's dead. Ambassador, general yapfuye. General is dead. Ambassador, the general is dead. Bakira wagitunze mudamusore arashinwa n'abahita bagera mu yuka ushinwa benshi n'abakominari haziramo n'ibisivile nabyo bizifite niba byari byarasimbye munsi y'igitanda nibyo utambaza. Freeze! In the Japanese compound. You want Japanese compound muri kutaka bwa Japan. Shiri munda zanyu hasi. Soldier, these weapons are all the authority we need. Waba Moscow. Chinese, and they're in our custody. Turabashinwa ko muturi ku butaka bwanyu mwe muri mu gihugu cyabandira. Don't move. Nimuvamuri. Hold that. Now we'll see who gives the orders. No, turaza kubona abari mu gihugu cyabagenzi babo. Stop it. Murekere mwabaswa ambassador she yatinya kamasasa. Murekere. Now then, this argument will be solved in a peaceful manner. These arguments will be solved in a peaceful manner. Even turabikemura buryo bw'amahoro. But there will be no more lost lives. No more loss of lives. Na kongera kumena maraso. Remove your platoon. Jana platoon yawe. Afandi. I'm the one that's in charge now, understand? I'm the one in charge now, we understand. When you go wa Moscow uranyumva. Magarari president ya Japan hani wacu mu bushinwa wa Moscow nda ambassador. Sawa. Parade musubira inyuma. Izo ni ndimi zaje kuma ariko nimuzivuga mu muhanda bazabakurura. Mwe mujye mumenya geregaje wira ndo mukomando nanjye nimukanyinisha ariko. Ko ari bajya bambona mu cyenyege mwanci amazi y'inyange. Ujye mumbara nk'amazi akomeye cyane nda amazi maremare utanambuka gihe. Held responsible. Hagomba kugira umuntu rero uza kushinjwa ko ari wishe general ntabwo twavuga abashinwa bose. Need a scapegoat. You want a scapegoat? Murashaka umuntu mushyiraho ibintu kugira ngo abandi bagende amahoro. Now. Scapegoat. All right. Sawa. I'm going to be that man. Uwo mugabo araza kuba arigiye mu bishinje byose. Chenzen yashyiraga mu gaciro. China will be in your debt. China igiye kugira ibihe byiza. Ndagira ngo intambara hagati ya China na Japan irangire. Intambara bisa naho. Mufungure abashinwa batangiye imyigaragambyo. Mufungure. Kumvise ngo abashinwa barimo bararwanya abantu n'abajapani. Mufungure. Akarambo bakuyeyo niba nakarambo ka wa mushinwa wa wundi wari wagambanye. Niko bakuye nyuma bwa kabiri general nawe bamukure bwa mbere abajapani baramujyanye. Abashinwa bavana akarambo kabo kamwe ka Rose Master. Gusa bitari byajya kure. Chenzen na ntabwo yagaragaye aho ngaho. Bamanitswe ibyapa. Ubwo Chenzen wishe general nawe bamutunganyije. Ngabo n'abashinwa. What did I tell you? I knew the Japanese forces would be lives were lost this time. Abajapani nibo batumye ni buriya nibo babiteye buriya mwene wabo mu Yapani se bamwishe Chenzen yararenganye. Buriya mwana rwose baraza kumukatira ubwo gupfa ariko ararengana. Kumva abashinwa bari hano babizi neza. Chenzen sha ntamukubise kabisa nirebere genda kubwiza ukuri. Aha iyo filime yanga sana isobanura ikiga.
Oya kuna bakarani babanyonzi b'amaguru. The soldiers shot him. Abasirikare baramurashe Chenzeni. Kumba bavuga ngo abasirikare barashe Chenzeni abona hari utambutse. Chenzeni bamukatira urwo gupfa. Who is it? No one. Ubonye cyo ya ntacyo yanze kurabura. Chenzeni ntabwo bigeze bamurasa ubwo barashishije. Chenzeni ni muzima. Bamupangiye imodoka shaho. I can't believe you have to leave Shanghai. Sinakwizera kujya kuva muri Shanghai. Ujye kujya he? To be with Mitsuko? Ujye kubana na Mitsuko. If I no longer have a country, at least I can be with a woman I love. Nubwo mbuze igihugu cyanjye byibuze nzabana n'umudamu nkunda yagiye kubibanira na Mitsuko muri Japan. Aga filime nuko kagenze mwakoze kuza bishime makeya mugende abakire bakomeze barebe n'izindi. Eske gari we ndabakunda mwakoze kuza murabe yari yangava mu One Video Library turabakunda cyane hanyuma kandi aga filime nuko kagenze bose udafite amafaranga nta nyinya nta n'igihanga nuko kagenze ikurikira ntoyicikwe